የተከበራችሁ ኢትዮጵያኖች የታደለው ዩቲዩብ ተከታታዮች እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም በደስታ በጤና ደረሳችሁ እያልኩኝ ሞላው ላቅ ያለውን ሰላምታዬን አቀርባለሁ። እኛ እንግዲህ እንደማንኛውም ስደተኛ በሰው ሀገር ስራ ላይ ሆነን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንደዚህ አስበናል። ይህንንም የመሰለ ምግብ ሰርተናል። እህቶቼ በየአረብ ሀገር ያላችሁት ይህን ምግብ አይታችሁ እንግዲህ ሰርታችሁም እንደበላችሁም ተስፋ አረጋለሁ። ሰርታችሁ ላልበላችሁ ደግሞ ችግር የለውም፣ እግዚአብሔር ይህን ቀን ያመጣል። ነገም ሌላ ቀን ነው እያልን እንግዲህ እኛ በዚህ መልኩ አሳልፈነዋል። እግዚአብሔር ይሄን እድል ላላገኙ ይሄንን መብላት ላልቻሉ እንዲችሉ ያድርግልን፣ ጸሎታችን ነው። እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ስደተኞች በሙሉ ለሀገራችን ፈጣሪ እኔ በስደት ነው እርግጥ ይሄንን ምግብ ሰርቼ በልተን እግዚአብሔራችን የኢየሱስ ክርስቶሳችን ልደት አስበን ተደስተን እግዚአብሔር ይመስገን ጤናም ስለሰጠን ይህን ሁሉ ያደረገልን አምላክ ክብር ምስጋና ይገባዋል። ሁላችንንም ፈጣሪ ለሀገራችን ያብቃን። በሀገራችን ደግሞ በተዚህ የተሻለ ፏደ መቅ ሸብረቅ ብለን እንድናከብረው ያብቃን። እህቶቼ ሞላው ኢትዮጵያኖች በየ መዳም ቤት ያላችሁ እህቶቼ ተመሳሳይ ህይወት ነው ያለን። ሁላችንም የምንመኘው ምኞት የምንስለው ስለት አለ። እግዚአብሔር የልባችንን መሻት ይሙላልን። እያንዳንዳችንን ነገር የምናስበውን ነገር አሳክቶልን እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ያብቃን። እህቶቼ መልካም የገና በዓል እያልኳችሁ እሰናበታችኋለሁ። መልካም ታንኪዩ ሀቢብቲ ummata qabxii baga guyyaa kana geessanii isinin jechuutiin jaaladhaan illee baga guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin gahee kan biyya keessa kan biyya alaa jirtan hunduma keessaniini dhugaa biyya namaa keessa yeroo jirru waa baay'ee namatti dhagahama. Beetasaba keenya jina soo dabarsine jennee waa baay'ee nutti dhagahama jechuudha. Garuu jechuudha haa ta'u malee bakkuma jirantu hayyaanadha. Inni barbaachisu garuu nagaa ta'uudha. baay'eetu guyyaa kana ga'uudhaaf yaada ture. Garuu fedhaaf jaalala Kiristoos kan hin taane hundinuu hin ta'u jechuudha. Inni immoo fayyaa nuuf kenne nu gargaaree guyyaa isaatti nuuf kenne waaqayyoof ulfinni guddaan haa ta'u. Nagaa wal gaafachuun keenya har'a gahuun keenya jabina waaqayyoo nuuf kenne malee dandeettii ofii keenyatiin miti. Kanaaf iyyuu bakka jirtanitti waaqayyo gooftanii nagaa isiniif haa baay'isu, araara isaa isiniif haa baay'isu isinin jechuuti jaaladha. Engidiህ waggaa kanas nama maatii keenya waliin dabarsu nu haa taasisu lafuma jirrutti waaqayyo fayyaa nuuf haa kennu isinin jechuuti jaaladha. Warroonni mana kana faaraa taatanii like, subscribe, share gochuudhaan maatii kootti dabalamaa isinin jechuuti jaaladha uummata qabxii. እና ምግቢ kana argitanii immoo yookiin nyaata kana argitanii warroon osoo akkasitti hojjetan jettanis waaqayyoo maatii keessa waliitiin guyyaa kana akka dabarsitan waaqayyoo gooftaan guyyaa isaa isiniif haa fidu isinin jedha. Nuttis tolee osoo hin taane garuu waaqayyoo waan nu gargaareef hojiidhuma mana namaa keessa osoo hojjennu haala kanaan hiriyoota keenya wajjin hin dabarsine jechuudha. Hedduun gammadee dhugaa biyya namaa keessa waggaa dheeraa tureera. Garuu yeroo kamiyyuu taanaan namni obsa qabu guyyaa hawwii tokko inuma gahaa jechuudha. Guyyaa kana dabarsu baay'een hawwii ture. Garuu waaqayyo haala naa mijeesse guyyaa kana naa fidee hiriyoota koo wajjin haala kanaan dabarsin jira jechuudha. Kanaaf baay'een gammadee jira. Baay'ee tokkoon gammadee jira. Dhugaadha. Warroonni gola namaa keessa jirtanii haala kana argachuuti illee hin dandeenye sinitti hin dhagahamini waaqayyo guyyaa fida waan hundaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu kan waggaa dhufuutiin waaqayyo nu haa ga'u sinin jedha. Uummata qabxii hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja. Turtiin keessan hanga dhumaatti nafaana haa ta'u. Like, subscribe gochuuti hin dagatinaa sinin jedha uummata qabxii. ለሰዎች እኛን ካፈቀሩና ከወደዱ ራሳቸውን ሰጥተው ራስህን የሰጠህበት ቦታ ደግሞ ትንሽ የሆነ ጥርጥር ካደረብህ ከዛ በኋላ ሰው መሆን አትችልም።
አንቺ ላይም ትንሽ የሆነ ጥርጥር ካደረበት ከዛ በኋላ እንደ በፊቱ መሆን አይችልም። ለምን ብላችሁ ብትሉ አንድ የተሰበረ እምነት ለመጠገን ምናልባት ዘመናት ሊፈጅ ይችላል። እምነት አንዴ ነው የምታጣው ሰው ላይ፣ እሷም አንተ ላይ እምነት የምታጣው አንዴ ነው። አንዴ ካጣች ልክ እንደ ማዕዘን ራስ ነው። አንዴ ካጣችሁ ተመልሳ ለማምጣት አመታት ይፈጅባታል። ስለዚህ የሚያምኗችሁ ሰዎች እናንተ ላይ አንዴ እምነት ካጡ፣ ሚስት አንዴ ላይ አንተ ላይ እምነት ካጣች ከዛን ያንን እምነት ልትኖር ትችላለች። እምነቷን ግን ተመልሳ ለማምጣት የደም ዋጋ ልትከፍል ትችላለች። ስለዚህ ፖይንት ምንድን ነው? በተቻላችሁ መጠን የወደደን ሰው ልቡን የሰጠን ሰው አንድ ትንሽ የሆነች ነገር ካየብን ከዛ በኋላ ከኛ ጋር በሰላም የመኖር አቅም የለም። እሷ ከኛ ጋር በሰላም የመኖር አቅም የላትም። እሱ ከኛ ጋር በሰላም የመኖር አቅም የለም። ስለዚህ በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች ትዳራቸውን ያጡት በውሸት ነው። እናንተም በውሸት ቤታችሁን እንዳታጡ፣ በመማገጥ ቤታችሁ እንዳታጡ፣ በእልህ ቤታችሁ እንዳታጡ፣ በስድብ ቤታችሁ እንዳታጡ፣ ሀብት በመደበቅ በእናንተ በኩል በሚመጣ ጥፋት ትዳራችሁ እንዳታጡ ተጠንቀቁ። በዛ ሰው ከሆነ ችግር የለም።